Hello abashoramari nk'ibisanzwe tubagezaho ama update agiye atandukanye kuri cryptocurrency muri industry ya cryptocurrency. Uyu munsi n'ubundi tubazaniye amakuru agiye atandukanye ari kuba muri industry ya cryptocurrency, movement y'ama crypto, ibiri kubera muri crypto, ibintu byinshi biri kubera muri cryptocurrency uyu munsi nkuko bisanzwe. Duhereye rero kuri movement ya Bitcoin nk'imfura y'ama crypto, ko niyo tureberaho uko isoko rihagaze muri industry ya crypto. Ubushize kuri video heruka gukora, ndayishyira muri description, navuze uburyo Bitcoin mbere yuko ikomeza kuzamuka ngo irenge uyu murongo igere muri 28 igomba kubanza ya testinga yakubahiriza structure yayo muri time frame nini, hanyuma ikaba yamanuka ikabanza ya testinga iyi level ya hano haciye aka kantu, hanyuma ikabona kuba yazamuka hejuru cyangwa se ikaba yanakomeza kumanuka, nabyo birashoboka. Hanyuma rero nkuko mubibona Bitcoin mu minsi ishize, guhera ku itariki 20 z'ukwa kabiri yatangiye urugendo rwayo rwo kumanuka ngo itestinge uyu murongo hano muri 19,700. hanyuma nkuko mubibona yaramanutse irahatestinga, hanyuma ihita ikora iyi candlestick ya hanging man. Hanyuma icyo twiteze nuko nyuma yuko ikora iyi candlestick ikurikiyeho ko irarangira, nibyo bizaduha ishusho yuko isoko rihagaze mu by'ukuri, kubera ko hari igihe iyi candlestick ishobora kurangira iri kutwereka ko Bitcoin iri bullish, hanyuma ikaba yazamuka igatestinga hano muri 26,800, ikaba yazanazamuka ikagera muri 28,932. ariko mu gihe iyi candlestick itararangira ngo turebe niba iri bullish cyangwa iri bearish, ntabwo turakonfirma icyerekezo ishobora kuganamo, niba ishobora kumanuka ikongera igatestinga hano 19 no muri 16,500 nkuko n'ubundi yari hari imbere, cyangwa se irakomeza ikazamuka ikagera muri 28,32. Bitcoin rero uyu munsi iri kuri 22,300, ariko ejo bundi n'ubundi yari iri kuri 19,600 gutyo niho yamanutse. Ku itariki 6 nibwo yadropinze igera kuri 19,600, hanyuma uyu munsi yasubiye kuri 22. Turebye muri time frame ntoya, hano twari turi muri weekly time frame, niyo twareberagamo kugira turebe neza uko bimeze. Murabona ko muri daily time frame nabwo igaragara neza uburyo move yayo iri kugenda. Yari iri hano mbere kuri 20 z'ukwa kabiri nkuko nabivuze, hanyuma iramanuka. Uyu munsi ejo bundi ku itariki 10 nibwo yadropinze igera hano kuri 19,500 nkuko nayo ndi kubivuga kuri uyu murongo mwabonye muri weekly time frame. Hanyuma yongeye rero kuzamuka gutestinga n'ubundi iyi level yayo. Iyi level n'ubundi bishobora kuba mu buryo bwo kubahiriza structure yayo, ku buryo ishobora n'ubundi kuba yamanuka n'ubundi gatestinga aka karongo, kano karongo kari hano mbere yuko izamuka ngo yongere isubire hejuru, cyangwa se ikaba yakarenga ikongera ikamanuka n'ubundi karenga uyu murongo ikamanuka muri 15 hano hasi, nkuko n'ubundi coin igenda zigzag, igenda itari straight. Ntabwo uko yazamutse gutya irahita izamuka ngo ihita ikubita hano hejuru, igenda ikora up and down, ikora ama higher high n'ama higher lows, lower lows n'ama lower high. Hanyuma akaba ari uko igenda mu rwego rero rwo kubahiriza structure yayo. Niyo mpamvu igomba
kuduha ikimenyetso kuko igeze hano kuri iyi resistance ya hano. Birashoboka ko ubwo igeze kuri iyi resistance ya hano ishobora kuba yasubira hasi ikaba yatestinga uyu murongo, hanyuma ikaba yakomeza kuzamuka cyangwa se ikanawurenga ikamanuka. Turebye rero muri time frame ntoya y'amasaha ane, niyo time frame nziza ukunda gukoreramo analyse. Murabona ko muri time frame y'amasaha ane n'ubundi iri gukora candlesticks zigaragaza weakness mu cyerekezo cyayo cya uptrend. Izi candlestick nikomeza gukora izi candlestick ziri weak, zifite utu-weak tunini cyane gutya, birashoboka ko irongera ikamanuka nkuko nabivuze, ikaba yatestinga uyu murongo wa hano, hanyuma ikabona kuba yakomeza kuzamuka ikagera hano hejuru muri 23,500, ikaba yanazamuka ikagera hejuru muri 26,800. ariko uyu munsi reka dutegereze ikintu Bitcoin irakora hano, uko irasoza iyi candlestick yo mu masaha ane imeze. Hanyuma turebye no muri time frame y'amasaha y'isaha imwe, mu ma time frame yose turagenda tuzengurukamo kugira ngo turebe uko bimeze. Murabona ko imeze nk'ishaka gukora double top kugira ngo n'ubundi imanuke ibe yatestinga uyu hano iyi level ya hano ndaciye umurongo, hanyuma nihagera ibe yaduha icyerekezo. Ishobora kuwutestinga cyangwa se ntinawutestinge, byose birashoboka mu isoko, ariko amahirwe menshi ndi kuyihana uko yawutestinga hano, yarangiza kuwutestinga ikaba yakongera ikagaragaza icyerekezo iraganamo nk'uko bigaragara hano. Murabona ko iri n'ubundi iracyafite weakness mu kuba yazamuka hejuru. Hanyuma n'ubundi tugiye muri time frame y'iminota 30, murabona ko niho igaragara neza double top ya hano. Niba irakora double top, niba iyi ngiyi irarangira ibaye double top, igaragaza ko coin igiye kumanuka, cyangwa se irahindukira ikazamuka igahita izamuka igera muri 26 direct itabanje gutestinga iyi level yanjye naciye hano. Nuko guys Bitcoin ihagaze, nuko imeze, nibyo bimenyetso iri gutanga, Hanyuma tugiye ejo bundi habaye ikintu gikomeye muri industry ya crypto. Hanyuma haza stable coin ya USDC igira ibibazo bitewe n'ubundi n'ihomba rya banki ikomeye cyane muri Amerika, banki ko ya 16 muri Amerika ikomeye, yakoranaga na industry ya cryptocurrency. Hanyuma banki igize ibibazo, hanyuma bituma na stable coin ya USDC nayo iramanuka igera iva kuri rimwe kuri $1, iramanuka igera kuri 0.80. hanyuma uyu munsi rero yongeye kuba recovered, nayo irazamuka isubira hahandi yahoze kuri $1, hagati ya $1.90, niho iri uyu munsi. Urumva ko rero isoko rya crypto rihora riri hasi no hejuru, ariko biranaterwa nuko industry ya crypto muri rusange aba influencers bakomeye b'ama crypto, aba supporters bakomeye b'ama crypto bafite gahunda n'ubundi yo gufata ama stable coins afite ahuriye n'idolari ry'abanyamerika bakayiyomoraho kugira ngo industry ya crypto irusheho kuba decentralized cyangwa se irusheho kwigenga. Akaba ari imwe mu mpamvu ishobora gutuma iyi stable coin ya USDC iba yagira ibibazo nubwo yongeye kuba recovered nyuma yuko igize ibibazo. Guys, nuko industry ya crypto imeze, nuko
crypto ihagaze muri rusange. Industry ya crypto tuyirebera cyane kuri coin ya Bitcoin nk'imfura y'ama crypto yose. Murakoze cyane. Industry ya crypto is there to stay. Mukore research, ntabwo ndi umujyanama mu by'ubukungu, hanyuma trading zanyu zikomeze zigende neza. Sawa.